Diamond Platnumz amaze guhunga igihugu cye cya Tanzania. Nsubiremo, Diamond amaze guhunga. Abarimo Jux na Zuchu bamaze gutwikirwa amazu ndetse n'ibikorwa remezo byabo bafite muri iki gihugu. Mbere yuko iyi nkuru tuyicacamba watanu kwa tanu, banzu urebe neza ko wakanze subscribe kuri Hot World Entertainment. Iyi niyo channel yonyine igiye kugikubita ama update yose agezweho ku isi, sport, entertainment, politics ndetse n'ibindi. Aya ni amakuru aturuka muri iki gihugu cya Tanzania avuga ko umuhanzi w'icyamamare Diamond Platnumz ndetse n'umuryango we bamaze gusohoka muri iki gihugu. Basohotse byihishwa batinya ko bashobora kugirirwa nabi n'abari mu myigaragambyo. Ni nyuma yuko iki gihugu kimaze iminsi kiri mu myigaragambyo iteye ubwoba ndetse yakataraboneka, aho abigaragambyo bavuga ko perezida bamurambiwe batamushaka. Uyu ni Samia Suluhu Hassan wari umaze igihe ari uyoboye ubutegetsi. Amatora yakozwe ntabwo bayishimiye bitewe nuko bagaragaza ko ari we wenyine uri gutorwa ndetse wiyamamaje, abandi babita ibipupe. Abigaragambya bakaba bangize ibintu birimo gutwika imodoka, gusenya inyubako za leta n'ibindi bikorwa remezo, cyane cyane abastari ba Tanzania bafashije Perezida Samia Suluhu mu kwiyamamaza kugira ngo arebe ko yagaruka ku ntebe kuba umukuru w'igihugu. Aba bahanzi bose, inyubako zabo, ibikorwa remezo byabo, by'umwihariko Zuchu shop ye y'imyenda yamaze kugurumana ku rwego rwo hejuru. Zuchu ibye byose ni hafi 50% bamaze kubitwika no kubyangiza ku rwego rwo hejuru. Umuhanzi Diamond Platnumz nubwo batarataka ingo ze, we biravugwa ko ashobora no kugirirwa nabi ku rwego rwo hejuru aramutse bamufashe. N'umwe mu banyapolitike biri ishyaka riri ku butegetsi, Diamond akunze gukora indirimbo nyinshi ashimagiza ubu butegetsi ndetse n'inshuti y'akadasohoka ya Samia Suluhu. Uyu yamaze gutoroka igihugu rwihishwa. Uyu muhanzi Platnumz n'umwe mu bari bashyigikiye Samia Suluhu, ariko yagiye yotswe igitutu n'abakunzi be bamushinja gushyigikira umunyagitugu. Ibi byaturutse he kugira ngo bigere kuri urwo rwego ubwo Diamond yatinyuka kwiruka kandi azi neza ko afite abakunzi batari bake muri TZ? Uyu mugabo yahamije ko kumugaragara ko ashyigikiye Perezida Samia Suluhu Hassan imbere y'amatora, amushimira nk'umuyobozi ugira umutima mwiza, ukunda akazi kandi w'umuhanga. Mu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram, Diamond Platnumz yashimiye Perezida Samia ku muhati n'ubuyobozi yagaragaje mu bikorwa bitandukanye birimo imiturire, uburobyi, ubuhinzi, ubuvuzi ndetse n'uburezi. Uyu muhanzi waciye uduhigo twinshi muri Afurika y'Iburasirazuba yamwise umugabo nyakuri mu bya politike, utuje kandi ukora neza. Yakoze byinshi kandi uracyabikora neza, gumaho uri koko uri umugabo nyawe. Niyo mpamvu hari abashaka kugerageza imbaraga zawe, ibi byose humura uzabicamo neza. Ubu ni ubutumwa Diamond Platnumz yacishije ku rukuta rwe rwa Instagram, ariko bitewe no kozwa igitutu n'abakunzi be by'umwihariko abatanzani, yafashe post yari yarashizeho mbere yuko amatora atangira arayisiba. Yakomeje asaba Perezida Samia kudacika intege kubera ko abamukoma mu nkokora. Avuga ko amateka ahora yibuka abayobozi beza nubwo bahura n'abanzi b'igihugu ku rwego rwo hejuru. Yavuze kandi ko n'intumwa n'abahanuzi bo muri Bibiliya bahuraga n'akarengane ariko ntibacike intege ku butumwa bwabo bakabugeza iyo bwakagombye kugera 5 kwa 5. Menya ko abantu benshi bagukunda kandi turabigaragaza tubatora nejo bundi. Siko yashoje. Diamond yashoje yifuriza Perezida Samia Suluhu n'abahanganye mu matora amahirwe masa. Nta gitangaza kirimo gushyigikira politiki kwa Diamond kubera ko
ubwamamare bwe afite mu myidagaduro no mu buzima bw'abaturage muri TZ, amagambo ye yatumye abantu benshi batanga ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, harimo no kumwibasira ku rwego rwo hejuru. Ibi rero bitumye Diamond afata rutemikirere ahunga igihugu cyamubyaye cya Tanzania bitewe no gutinya imbaga nyamwinshi y'abaturage ba Tanzania. Imyigaragambyo irakomeje 5 kwa 5, ntabwo bifuza Perezida Samia Suluhu ko yakongera gutorwa. Bari kwigaragambya bagira bati tuvire mu gihugu, vaho we n'ishyaka ryawe mugende mutuvire mu gihugu. Ciao ciao, ani kuri Hot World Entertainment.